sini tayo na maromat yun. Jalmolan na marsito, laigolan na siya. Yang mau nyari on, beres masuk. Merbusok orang ki. Isuro anak makerja. Ba. Nasu sekolah bero. Sedang bina. Ba. Jadi salah menurut beli. Tiap hari sono. Tok pas bersih bermanggi. Jadi arang go hubo to dong aku di luar kota. Uluhina doho tegari itu. Nang bina tu jalan sekolah aja. Arang ulu pala kusuk mau airang nama tiri ini. Bigi jahat di nama tiri ini tuh udah bang anggi. Datang nama. Masih dililik teh ditinggalun damang dai nang belakang. Sini habis aku lagi gitu. Dia mai luka-luka tiap hari. Dan ngiri hol sampai siga 5 merek karong adongamu. Jadi perjulu maju mulu angge deh. Ngama kinak ko teh anggi? Ngama ko. Ko perjulu mulu jo anggi dah. Ala naong go be urusan di uta saotik. Ola na udul kare jong. So ini apa bogasmu? So manang saya dope. Patu masalah ngondang saya dope bogasmu. Ola na udul udul. Eta bulat tu jabu. Berang si cucian ni piring. Aka segala macam eta. Ulo mah. Atong si cakul mi cuci piringan na tupuan bere. Ato. Ai! Kelas siap seorang. Dang mah. Baru merda piring iba mu. Nalati donak iya. Dan cuci misek. Daripada sulan na yute besone orang nak mau si surui. Satu son mau market itu bani beban. Aturan hidup ke psikola dah ngolo. Matu aku mengarap orang naik di rumah kingani. Dari sejauh matu aku beri-beri menganggur, harus kerja.